Notebook LM je uveo sjajne promjene. Tu je sada mnogo stvari za koje vjerovatno nisi čuo da postoje tamo. Međutim, to više nije onaj Notebook LM koji smo mi poznavali. To je sada Gemini Notebook, potpuno novi sistem koji više nema usidrene odgovore u samoj bazi, nego može i da izađe van nje. Ne kažem naravno da je to nužno loše, ali to više nije Notebook Learning Management System. Ćao svima na ovom kanalu, ja sam Bora GPT, odnosno Borislav Vukojević, i na AI Akademiji vam pokušavam dijeliti savjete i sve ono što je važno za napredak u svijetu AI-a. Dakle, u današnjem videu vam predstavljam par noviteta u Gemini Notebooku. Neki će vam se svidjeti, neki neće. Vidite i sami da je ime promijenjeno. Promijenjene su neke značajne stvari koje su ovaj alat stavljale, makar kod mene, na top 3 mjesta. Međutim, to više nije tako. Ne bojte se, nije sve tako crno. Izmjene su uvijek dobrodošle, ali moramo da znamo o čemu se radi. Pa krenimo. Evo ga, dakle, da pregledamo kako izgleda novi Notebook LM. Dakle, više se ne zove Notebook LM, sada se zove Gemini Notebook. Jedan od razloga jeste taj što Notebook LM prvenstveno bio zamišljen kao Notebook Learning Management System. Međutim, kako je nadvladao, da kažemo, te barijere, sada je preimenovan u Gemini Notebook. Koje su to nove stvari koje možete ovdje da radite? Ućemo neku postojeći, od ovih notebooks, koji već tu postoji. Dakle, na prvu se čini kao da se ništa nije promijenilo. Dakle, evo, i kad odemo i kada kreiramo novu, dakle, isto je sve. Kao što vidite, ovdje imamo izvore, možemo raditi fast i deep research, ovdje imamo chat browser i ovdje imamo artefakte. Dakle, o čemu se ovdje zapravo radi? Uzet ćemo recimo ova baza Alexa Hormozija. Šta je sada suština? Prva stvar jeste kao što vidite ovdje. I to je, iako se predstavlja kao, da kažemo, nova stvar, jeste nova stvar, ali značajno mijenja kompletnu strukturu. Dakle, šta ovdje piše? Gemini Notebook je postao pametniji. Probaj da pitaš nešto novo da dobiješ rezultat sa weba. Dakle, Notebook LM više nije grounded RAG sistem. Najveća prednost ranije jeste bila ta što je Notebook LM bio usidren u izvorima i ništa drugo osim izvora nismo mogli dobijati. Sada je moguće da izađe van granica, s tim što i dalje, ruku na srce, ostaje naznaka šta je dobijeno sa weba. To je po meni najveća, da kažemo, promjena. Evo recimo, kliknut ćemo na ovu jedno predefinisano pitanje. Ovo je manje više ovdje ostalo sve isto. Dakle, u smislu, kad u pitanju video overviews, imamo sad i shorte. Dakle, možemo kreirati shorts formate, možemo cinematic, možemo onaj stari explainer. Dakle, to je manje više ostalo isto. Kao što vidite, ovdje mnogo duži je sada ovaj sistem odgovaranja nego što je bio ranije, zato što, opet napominjem, nije više u pitanju grounded RAG sistem. Ovdje sa desne strane imamo artefakte, dakle, u smislu onoga što se može kreirati. Sad ćete vidjeti ovdje, dakle, kao što vidite, manje više odgovor je identičan onim odgovorima kakve smo dobili ranije. Imate reference, dakle, to je manje više isto. Dakle, zašto? Zato što nismo imali potrebe da izlazimo van. Dakle, nije išao na web, zato što je, kao što vidite, veoma iscrpna baza izvora. Dakle, tako da nije imao potrebe da izlazi na web. Sad, šta se promijenilo? To je sljedeće. Kreiraj mi ovaj odgovor prethodni kao PDF izvještaj. Ovo se promijenilo. Dakle, nije više samo ono pitalica, odgovaralica. Sada može da bude i, da kažemo, da kreira artefakte koji nisu pobrojani ovdje. To je po meni najveća izmjena i to je nešto što će mnogima da kažemo, donesi nekakvu razliku. Dakle, nismo više ograničeni samo na ove artefakte koji se nalaze ovdje sa desne strane, nego mogu da budu i drugi. I sad ćete ih vidjeti. Dakle,
manje više se onda postavlja pitanje, ali šta će nam onda notebook LM? Po meni notebook LM je i dalje super kao sorter izvora, jer sve ove stvari možete povezati sa vašim Geminijem. Dakle, ako odete na Gemini nalog, dakle, u Gemini nalogu, samo da ovo pomjerim, malo mi ovdje smeta. Vidite, na Gemini nalogu ovdje imate notebooks. Dakle, ovdje imate notebooks, što znači da možete direktno odavde da komunicirate s njima. Dakle, manje više najvažniji je za potrebe toga da vam bude, da kažemo, sortir različitih izvora, da pravimo kao što smo ranije pravili infografike, prezentacije, dakle sve što je i ranije bilo moguće. Manje više su ove stvari sve ostale iste, dakle zato ih ne ponavljam, ali ovaj prozor, dakle centralni prozor je sada drugačiji. I to je ono što hoću da kažemo, stavim emfazu u ovom videu. Dakle, ovo više nije onaj sistem kakav smo imali do prije, recimo 7-8 dana, u kojem mi napunimo izvore i onda smo sigurni da će odgovori biti vezani za izvore. Više to nije tačno. Ne kažem da je to samo po sebi loše, nego sam da postavlja pitanje šta će nam ovo? Kažem, po meni je koristan, ali nije više onaj alat kao što sam imao osjećaj recimo do prije 7, 8, 9 mjeseci. Dakle, u smislu da je to najbolji alat ikada, da treba ga non stop koristiti. Kažem, jednostavno su promijenili orijentaciju. To više nije learning management sistem, nego je jednostavno AI koji kombinuje trening, web, artefakte i izvore. Što na neki način manje više mogu i svi ostali. Namjerno sam vam ovo pokrenuo da vidite koliko vremena treba, da kažemo, Gemini notebooku, odnosno ovom novom sistemu da kreira jedan obični izvještaj. To je po meni najveći minus Harnessa generalno Gemini, odnosno Google, unazad 6, 7, 8 mjeseci, zato što su jednostavno, omogućili su nove stvari, evo ga ovdje, pojavio se konačno, evo ga konačno taj izvještaj, evo ga. Dakle, klasičan izvještaj, dakle, vidite, ništa spektakularno, dakle, sve je, da kažemo, upeglano, ali nije to sad neki dizajn. Sad on vas pita hoćete li drugačiji dizajn, tako da. Dakle, sada vidite šta je suština. Sad ovdje možete da pravite XLS-ove, CSV-ove, dakle, i sve ćete imati ovdje u ovim artefaktima ovdje. To je sada razlika. Dakle, niste ograničeni samo na ovaj. Po meni, ovaj update je u stvari update koji približava notebook običnom, pod navodnicima, Geminiju. Sad, po meni to nije najbolji korak, zato što u stvari ukidaju onu opciju koja nam je najviše odgovarala, to je usidrenost odgovora. PDF mi ne treba u notebooku, mislim, ako ga imam sa Geminijem povezanim, pa uvešću notebook u Gemini i tamo ću kreirati. Dakle, jednostavno mi nije jasno zbog čega su to uradili. Ali evo, čisto da znate za one koji su možda propustili taj update, sad radi na 3.6 flash sistemu. I jedna, evo za kraj, kozmetička, ali ne možda toliko beznačajna promjena, jesu kolekcije. Sada možete kreirati kolekcije, dakle i da sortirate vaše notebookove ovdje, dakle da ih više ne morate, kao što vidite ovdje, ovako tražiti lijevo, desno, gore, dole, nego da kreirate kolekcije.